Dobili smo mnogo pitanja kako na Facebooku da promenimo pozadinu. Ja ću vam u ovom tutorijalu pokazati na koji način to možete uraditi, međutim nisam potpuno sigurna da je bezbedno ovo da vršite, zato što prihvatate uslove korišćenja takozvanih stajliša koji prate vaše surfovanje po internetu u okviru samog brauzera i mogu prikupljati sve vaše podatke. Dakle, ovu izmenu vršite na svoju odgovornost. Da bismo promenili pozadinu Facebook profila, moramo koristiti Firefox ili Google Chrome i ono što treba da znate je da će to važiti samo za taj internet pretraživač. Dakle, ako instaliramo stajliše u okviru Firefoxa, oni neće važiti za Internet Explorer i bilo koji drugi pretraživač. Također je slučaj i sa Google Chromeom, znači ako instaliramo u okviru Google Chroma, pozadina nam neće raditi u Firefoxu, Internet Exploreru ili bilo kom drugom pretraživaču. Pokrećemo na primjer Firefox i unosimo adresu userstyles.org. Prvo je potrebno da instaliramo stylish za Firefox, pošto smo u Firefoxu. Ako ste u Chromeu, koristite stylish za Chrome. Dakle, kliknut ćemo na stylish for Firefox. Zatim add to Firefox i kažemo allow. I sada dobijemo upozorenje o kome sam vam pričala. Dakle, kaže da softver sumnjivog porekla, odnosno zlonameran softver, može oštetiti vaš kompjuter ili narušiti privatnost vaših podataka. Ukoliko želite ipak da instalirate, kliknite na Install Now, a zatim Restart Now. Zatim idemo na User Styles Home i sada možemo odabrati temu koju želimo za Facebook. Pretragu možemo vršiti po zadatim kategorijama ili na osnovu polja za pretragu. Dakle, možemo ukucati samo Facebook, zatim pritisnuti Show Options, kategorije, može sve kategorije, da sortira recimo po popularnosti i neka bude 50 rezultata po strani i kliknemo Go. I sada smo dobili sve teme koje su vezane za Facebook. Kada izaberete sliku koja vam se sviđa, kliknite na link pored slike i zatim Install with Stylish. Kažemo Install i sada možemo ući na naš Facebook profil. Kao što vidite, tema se promenila. Ukoliko biste želeli da vratite prvobitni izgled, to možete učiniti na sljedeći način. Idemo na Tools, zatim Options i pod karticom General idemo na Manage Add-ons. Sada pod User Styles možemo onemogućiti ili ukloniti ovaj add-on. Dakle, prvo uradimo Disable, a zatim Remove. I add-on je uklonjen. I kao što vidite, prvobitni izgled se vratio. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.